не деген құрмет, қошемет жасап қояйық әнеке. Жетіп аламыз дегенсіз, да? Енді сіздерге арнайы тосқын жасайын деп сонда тосқын деген бірден айтылып қойып. Мен ортаға Гүлмира Мұхаммедті шақырайын. Гүлмира Мұхаммедті шақырайын. Арнайы тосқын жасайын.
olan aman buldu. O vakit beni şaşırdı. Uyku yetişecek oldu. Beni Allah'ım bu şansları özümün dostları etmesi bir olsun. O sıfır karşı şartları bölümü almasını çeşit. Bazı zamanlar Allah'tan aman buldu. Osman, kakaknya selamat mau yang lain, ayo Allah razı olsun. Allah razı olsun.